Conferenza imprenta de su CTO. Dant'affai su 26 e su 27 de su mese d'amini, su trammudu de su reparto de ginecologia e ostetrizia de s'ospidale Sirai de Carbonia a su CTO de Igresias. Custu cantu si ligit in s'annotu pos imprenta, sparzinadu de s'ASL 7 custu mengianu, pustisi de su Consigliu Comunale Straordinariu de Carbonia. Su repartu nou, dirigiu de su dottor Enea Azzori, iat assegurai stendi a cantu si ligit in su comunicau prus servizius, tecnologia adelantada e prus che totu in curu mannu ai feminas, ai mamas e ai creaturas, finas in conto de umanizzazioni. Doi punti 22 postus lettu in tottu, sparzius intre ginecologia e ostetrizia. Unu blocco operatoriu e unu blocco partu in traballanta 13 dottoris. In su matessi tempus ant traballare in sa propria struttura is pediatras de neonatologia dirigius de su dottori Mario Bandiera. S'ASL 7 precisat chi a pesai de unas cantu dudas a cominzu, sa sceda di si concentrare in unu puntu nascimentu scetti e su meglius chi si podia fare, grazie ai 500 partus in su 2015, difatti se pozzi assicurare sa presenza de su puntu nascimento in logu nostu, destinau desi nunca a essi serrau. Destruttu serbatoiu in Nevida. Funt acabbaus is traballos de Sciusciu de su serbatoiu Penderizzu in sa frazione de Nevida. Su serbatoiu, comentant is sindicus Emilio Gariazio e s'assessore ai traballos pubblicus Barbara Mele, fiat abbandonadu de una decina de annus e presentat sinnus de beccesa strutturali chi poniant in pensamentu pro sa salude pubblica. Sa situazione dant sinalada finas a sa prefettura a cabu de su 2011. Pustisi de s'incessi collocada s'amministrazione, su sindicu Gariazzo ha cumenzadu sa circa dei finanziamentu necessarius po custu traballu mannu. Su governo commissariali de s'ex provincia de Carbonia Igresias ha postu atru 40.000 euros in prus ai 20 già dezidius, po unu totale de 60.000 euros. A custu patrimoniu su comune at aggiuntu 40.000 euros de su bilanziu su. Su sindicu Gariazzo, paris a s'assessora ai traballos pubblicu Barbara Mele, ant espressadu cuntentesa po s'acabu positivu de una faina longa e traballosa. Sanidade de su Sulcis Gresienti. Finas a sele e UDC, grazie a su consiglieri Rubiu, si funt espressaus su per su trammudu de su puntu nascimentus de Carbonia. Aguantai su puntu nascimentus in Carbonia è de fundamentu pro sa seguridade dei feminas e des creaturas pro su periculu chi doiat in s'ora de nascica in Carbonia funt presentis in repartus e i specialistas chi podint salvare sa vida a sa partera e a su pippiu. Affirma su coordinamentu zittadino del Carbonia per una guerra de campanili, affirma su consiglieri regionali Giovanni Luisu Rubio chi a s'imbessi considerat su tramudu de su puntu nascimentu de Carbonia Igresias attu depiu a sa zittadi de Igresias, ca sa zittadi at iscrittu s'istoria sarda de su Sulcis finas in campu sanitariu e soziali. Toccat a s'arregordare s'importu de su centru traumatologico e de su repartu pneumologicu infantili de s'ospidale Grobu, su presidiu de prus importu de s'isula e finas de su Santa Bravara. E sighi narendi, s'ospidale de Igresias si depi furriare sa prenda de su distrittu e in cui si depint concentrare i servizius de chirurgia pediatrica, emodinamica e chirurgia. Is carabineris de Igresias ant arrestadu pro possessu de sustanzias ispantadoras cun intentu de vendida a Okoise Kennedy, unu nigerianu desempleadu de 20 annus, chi istat in unu centru de accolida de su logu. A Kennedy ant agattadu 20 grammus de drogas, un prus eroina e 100 euros in dinai, fruttu de sa vendida, de materiali pro confezionare dosis. A su piccioccu ant torradu liberu e immoi est abettende su prozzessu.